Hi ladies and boys, welcome back again diri sa tong YouTube channel ug karon another confession sad ang akong basahon. Ug kung namoy mga reactions, comments, opinion about sa tong confession nga basahon karon, pwede niyo nang i-comment yato na siyang basahon sa sunod nato nga video pohon. Ug syempre sa wala pa naka-subscribe sa tong YouTube channel, palihog kog subscribe ug palihog na lang pug kog tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. O karon ladies and boys, aniya na ang confession nga atong basahon karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I am Lay, and a resident of Cebu City. I just want to share this unforgettable story of mine and how God changes my life and my man. But before I start, I would like to shout out to all my friends there who can relate to my story. Wavy hands to all. So I will start my story now. This story was my past years ago. It was the first day of the school year, and everybody inside the school are so very busy finding the rooms. And others I can see are quite having fun talking with new and old friends. Me, as I was passing at the corridor of the school looking for my first subject room, I was kinda bit hairy, afraid of getting my first late. Sa akong pagdagan ngadto pa dong sa 6th floor, aduna ako'y nakabangga nga tawo, pero kay lagi ni ring na ang bell ni Ana Aracuniag. Sorry kaayo, gadali ko. And continue running but with a shame and embarrassment kay lagi nakasala ko. Sa pagabot nako sa room, nakita ko nga hilom ug concentrate kayo silang gasuot. Og didto nakita nako kung maestra nga unang adlaw sa klase pa lang ni sudadayon. Nigreet ko, "Good morning, ma'am." Aniana siya nga have a seat and answer the following questions as a follow-up exam sa nakatuna namo sa math before. Ug miabli ang pultahan sa room ug adunay lalaki nga mahitsura ang lawasan misulod. Islang kay siya sa iyang pag-ingon niya, "Sorry miss, I'm late." Nag-fix ra ko sa akong self sa CR after being ran by a certain woman sa koridor. Ug gipalingkod siya ni ma'am ug ipa-answer. Wa na ko damha nga siya daytong lakiha kung nakabangga kay lagi gadali ko. Wa na ko'y time makalingi pag-usap niya. Then fast forward, nagkaila jud mi sa lalaki. He even smiled at me knowing it's me ang nakabangga niya and kauban sad mi sa grouping activities and also partner mi sa reporting. Sa wa damha nagkasuod jud mi. Ug wala lang nako panumbalinga ang among pagkasuod sa sagusa. Then usa ka adlaw gitagaan mi report sa mong instructor and kailangan maka-answer mi siyang follow-up question after sa mong report daw kuno. Sa mga to nga after sa mong klase nagsabot mi nga mga tumi sa SM Fourth Court para mag-analyze and maghimo dayon sa mga assignments and reports. Jan di ay iyahangalan ug ang among panaghinagalay niya kay murag angko na namo ang kalibutan. Sa mga to, naabot mi ngadto nangaon og naghimo sa assignments ug sa among report. Grabe kaayo siya ka sweet mo istorya kay ni Ana man ko niya nga. "Hoy Jan, nahadlok naman ko sa report kay basin dili ta maka-answer sa question ni ma'am." Ni-smile si Jan og niingon, "Nganong mahadlok man ka? Unsa mi na sa report nga imo man ang kahadlukan? Kay bawo kalay, naara jud always si God nato. Ayaw nakahadlok oy kay tabangan ra ta niya. Mahuman ra lagi na ang adlaw. Ug ako mipahiyom ra in taon. Sa paghuman mo gihimo sa tanang buhaton kay lagi nagabin-an nami, naka-decide ming mga unsan. Suniadto mi sa usa ka food chain sa SM ug didto mas naabi-abi nako pag-ayo si Jan. Grabe kayo ihang character as a human being. Makaingon jud kog, ikaw na jud ang guy nga naata ng requirements sa babae. Si Jan, dili siya self-centered nga pagkatao. Mas unahon niya og tagad ang mga problema sa uban kaysa sa iyaha. Kay ligi daw, my problem is just smaller kumpara sa ilaha. And I have God that is greater than my problems. And those people, they need help, guidance, and enlightenment. Nastruck ko sa iyahang mga words kay grabe na lamang jud siya kabutan. Then fast forward ta. Nabot na ang adlaw nga gitakda para sa mong reporting. Nidol siya nako og iha ko nga gigiyahan padung sa tubangan
og didto gipangkilig among mga classmate pero ako nagkurog na sa kahadlok. Gihikap ni Jan akong kamot og dayon akong agtang. Nipiyong siya sa iyang mata. Paghuman ni ana siya nga start na ta og report. Didto na curious ko nga ano ihatong gibuhat. Paghuman sa among report nagsunod-sunod mga questions. Among report that time was all about good conduct versus bad attitude. Og naay question nga siya ang nitubag. Unsaon man ninyo pag-usab ang usa ka attitude sa tao? Jan simply stated his answer. Ma'am, as far as we want to change them but we can't because an attitude of a person is attached with them. And we cannot just magically say nga you will be changed. Ma'am, no person can change others unless they themselves will change. Og diha naka-feel ko nga wow. Ug sawan ako damhan na ganahan naman ko ni Jan. After reporting, ni smile siya and he leaned his lips close to my ear and whispered nga we did it. More to go. I am not afraid and please don't be. Sa pagsulti niya na ako ana, nibit akong heart ug nausab ang dagan sa akong pagtanaw niya nga mas nisamot na noon. After ito, sige na may kuyog-kuyog kay lagi we are comfortable hanging with each other. Then fast forward, miabot ang panahon nga nanguyab na si Jan ako. After sa among 10 commands nga friendship ug nibigay sad siya sa iyang feelings. Nagka-date-date me, naka-celebrate og mansaries, and we are exchanging each other I love yous and kiss in the hand and forehead. Giingnan pagali na ko siya ga. Old school lagi kay kag tradition di. Niya na siya ga. Me, as much as I want to seduce you or do something on you, I respect you as much as I respected God. Wati ka gihigugma kay gaapas ko sa lawas nimo. Me, there is no assurance nga magkadayon ta but as much as kita pa, respetaran ti ka. I told him nga thanks day and please don't let go and please hold on to our relationship. I love you always and forever. He replied the same words too and hugged me tightly. Niabot na mig 4th year in college ug getting stronger among relationship. But with trials and challenges pud pero I know ma-overcome raman namo sadto. Then fast forward, nag-OJT na ko but abroad. Pain in my heart and burden kay maglayo na mi. But din na siya, I know you are doing it para sa mong future. I was touched and guilty that time kinibi ako niya but just for 6 months raman sad. We made communications until one time, there's a week nga wala na siya min chat sa ako. I was so worried and asked my cousin to check him if he was doing good or what. My cousin went nearby to her house and he saw Jan. Doing good raman daw. And na-curious ko kung anong wa siya mo communicate na ako. Then hantod miabot na ang 6 months niya pa dong nakamuli sa Cebu from overseas ng OJT. Excited ko nga makita ni Jan. I want to hug him and kiss him that I can express my love and missed him so much. Then abot na ko sa Cebu. I texted Jan and he replied, sorry me, nag-serve ko gikan sa church. Kay sakristan man na si Jan. Og niadto ko sa church kung diin siya nag-serve. Nakita na ko ang mga pahiyom ni Jan nga pagkamaanyag na lang siya. Then after sa mass, we went to some food chain og didto nag-istorya mi. He showed me a ticket and he calmly asked, me, masupport ka sa mga desisyon nako? I proudly answered yes. Kayo di. Ngano di ay? Then Jan slowly and calmly explained everything. And I was sobbing and crying while listening to his explanation. Since the day I gave my support to his decision, I never saw him again. And because I know he is distant not just for me, but for all the people who needs aid from God. After years, Jan is now at Spain, living a life as a seminarian. And he also received missions from the highest priests. Jan happily contacted me via SMS and said, Lay, God is with us always, and so as with you. Lay, God is guiding you and He said He will watch over you as you live your life. So sad but thankful for that words.
I have now a job and I am now a manager of a certain establishment, and I have now a fiancé getting married by this coming summer, while Jan is busy helping people around the globe. Sometimes life can taste the sweetest flavor but also can taste the sourest moments. I always remember the final words of Jan before he leaves the Philippines. He said, "We should look life not from time, but from moments." I know Jan is always praying at me. I know that someday he will be there at my wedding like as he promised. Jan never hurt me nor made me cry sa among relationship. And so as Josh now, my fiancé, whom they became a good friends. The Jan, thank you so much for including me in your prayers. And also see you soon, my dear Reverend Father Jan. Thanks for guiding me. Thanks for the lessons I learned from you. Thank you, God, for everything. Sincerely yours, Lay. Ladies and boys, maka na ang confession ni Lay. And yun, ladies and boys, ato sang ipang shout out ug syempre pasalamatan ng mga misuporta kanunay sa tuang YouTube channel. Salamat kay sa pa Gcash kang Rodney Morales. Apil na kang Miss Jasmine daw nga taga Cebu. Salamat kayo sa imuhang pa Gcash, ha? O karon, ladies and boys, so syempre kung namoy mga pa Gcash dara, tanawa lang sa tong description na box below. Salamat. And also out kang Nadine Baquero, hi. Also put kang Jerel Castillo, apil kang Mayet Caniban, hi. Eda Joya Sandoval, hi. Daisy Jean Pianar, apil kang Gay Intik, o apil kang Ellen Rebs, hi. Kung kang apil pod kang Godwin Melindra, salamat kayo sa inyuhang kanunay nga pagsuporta. And also, hi and shout out kang Izzy Aba, hi. Jason, hi. Laini Abrogina, hi to you. Daisy Joy Galachino, hi. Irina Ejao, hi. Arroyo Edna Gina, salamat kayo. And kang Ellie HLR, hi. Ella Midriano, may pagpaminaw ni Mudra. Aida Lapura Mayola, hi. Castil Maricel, shoutout sa iyo. Apelpod kang Flora May Jatico o kang Dendel Criticio, hi. Scarlett Torres, hi. Daisy Jen Pianar o kang alright. Salamat kayo. Kung namoy mga comments, shoutouts and more, palihog lang ko comment down below. Kaya na siyang basahan sa sunod na to nga video po. O santod sa sunod, higayon na lang. Dagang salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ako si Bay Gamay Mayon. Basta nalipay ko. Salamat kayo sa pagpaminaw.